ima to? Koji ja sam da pratim. Šta je? Pa ništa, višak. Višak? Ajmo, dečki, ajmo! Nastavi domo! Joj, bravo, bravo! Ajde domo! Evo ga! Evo ga! Joj! Neki dan sam ga bio vidio, jebote. Bio je. Evo ga! Ajde, Dado! Evo ga! Pa na loptu Ivankoviću, ne ovamo. Jebote, Neće sad. Hoće. 300 kila, mogu napadački tandem.